ngasi ke damakta miyam ki topic geopolitics is all about timing haibasuni madudi masi kari dagi lake har kanda Myanmar ki junta gi huji junta si 2021 gi February gi ahanba numitu dagi Myanmar se junta hariba army gi sason se lerakhibane adai su matung tarakpada junta gi yaningdaba namara morakanda junta gi mayokta lal hoba Myanmar da lejaba group macha mayam tholakre group macha sing se karigumba kanda atop country gi support urubudin nate tawadabu paire iba moi khulai sing kari hindu urukanda he irai laidre khara laptak nai khoina haibani tawadabu junta na no shuwali shasi la o si spare tawna si haira gadi paire iba moi gi yekna bana paire iba moi opponent da leiba group macha sing du paire khulai du chawra amina group to api po rekta bi film dune aduga masigi junta na hujiki junta gi mathakta lal horiba Myanmar gi group macha sing se ceasefire to si wari shasi haidring eda Indian Council of World Affairs ICWA se maroina masi India gi ne aduga masi yaw sing se maswai su dum maroina India gi maruiba pham pu ba haibatai India gi lengak ta pham pu ba maroina swai se president si ICW ki president sina hujik India ki vice president oriba Jagdeep Dhankar sina president oi aduga Jay Sankarana foreign minister of foreign affairs na mana vice president oi and masi mathang da vice president se Shashi Tharoor su vice president oni yawi akoina thengnajaba hujik pau khangjaba da lei film se aduna ICWA Indian Council of World Affairs sina junta gi mathakta lal horiba macha group sing se Delhi da lao wari shasi haibani swai si October gi mayai chalakpa aduga November gi horokpa swai do October yana leibi film dune aduga masigi marak state da Myanmar gi junta na mo moi mathakta lal horiba Myanmar gi group macha singdu wari shasi ceasefire tok sharakpa swai sina mara morakanda geopolitics is all about timing haibaduni makoi gi si yengkanda aduna aikoi gi na mu khara hena mu sikumba geopolitics ki hongakpa phibam sina Manipur dana kari chaitheng kari fall uba phanggadori haibani madudi kaino harkanda BJP lenga ki haibatai mamangda BJP amasung chunghinaba BJP mathandana sarkar payaram hujikti muk ahum subatam sidadi BJP khakta sarkar paiba yabi famdi oidabuna atop chungshinaba ND gi ilai mayam pullaga sarkar pairakpaduni aduga wafamdi hanagi duni madudi ani subatam adoida Manipur amasung entire north ta leiba insurgency singi problem sing se 2024 bawdati maswai solution gani haibagi target ama torokpa aduna hongaiba phibam geopolitics se swai si o geopolitics se matamgi matam haiba gano duda maduda pungduda jagoi sawi phim duni aduga masigi jagoi sarakpa matam hongokpasina maramorkanda Manipur na kari chaitheng haibista kumna khana jana tanjani no lengthin video puna mukpu sarasna sam impact news gi banung tara muk sari donen ngasi gi topic sida mapung phan na ba topic sida masa gi oiba idea opinion ma share tong bun lengthin video guest sing sidi ai yel thang ma video se Devabrata political analyst ni ai taung prita po yana tara muk sari taung ngasi se mayam da ni introduce tok jo se nahangai sum tawudadi working president Manipur Pradesh Congress Committee haram bune but ngasi di tamogi ayawa tamo yaba hana loktok se medudi working president MPCC se ngaktung thamjage aduga tawadabu political analyst oina khara paksana ngangbiu paksana yengbiu haibigi keno du yabirakpadagi tamu deptana political analyst yare hare kanda ngasi ayengbo singda tamu depta se ngasi gonti political analyst thank you tamu depti oi direction video person Pradip Phanjoubam editor IRAP ni tamu Pradip soi taramok sari aduga tamu Pradip ko oi da agini get thangna family jari se Khaidem Mani former Chairperson Manipur Human Rights Commission ne ai tamo Manipur daram nok chari yanan bese tamo tep lak chap tai tamo sidi political analysis chairman tamo khara pak san obiro khara phajana ngang biro aduga mayam ayeng busing aduga ai yauna swai si kitang mayam magi kari hongai bhem sing je kitang light khara mangan khara hapiramba so that thoiba thodo watok sing je kai no upangna batao Indian Council of World Affairs ki tawo invitation already tawre ko impact TV su madu heading on headlines on hapsai haibadi Myanmar ki junta gi mathak lal hori group macha sing sigi India da law
aduga center haidi Delhi da wari sasi October November swai de oshoro yan lei tamo adwagi part tuma and adugi tungu adugi hek adwagi hek nang nabada haite junta na su tamo Myanmar la horiba group masa junta ma takta di horni go tam ai kamana thengna ba warak pu area rum dong wale masa khangak pai se warak pa durni tamo sam har kanda aduga yekna banen di khan ba aduga yekna ba duna pai di ba khusu khulai se join kamada meter rum dong wale ado ai du da junta na phogda wari sasi CSPR to si kain harak pa ani si hana kamai ubi aduga lorak pa tamo swai gi ore phim chuna Manipur de kari orak pa given that BJP musung NDA taseng muti BJP gini tamo moro ina BJP han ba du ani subalenga yam kanna masa mathanda sarkar pai bi ya phim le su NDA gi dum khongloi dum chatmin na ba tawdo masa na sarkar pai be number lai banina khara acho decision lo hai bata Manipur amasung India North ki ladibo insurgency ki problem say 2024 da lo chan gini hai be wapom singke puna maching kamai ubge taw please go ahead sir ahan badai khoi gi yeng maya si kairo se khoi ge semi ba hoji invite tori ba body asidi 2001 da semani aduga maduge kairo dana an official ex officio president duna vice president oiba aduga kairo the vice president duna kairo MEA ge minister no oiba prime minister su member oiba lok sabha ge speaker su oiba aduga leader of the opposition Lok Sabha su member oiba leader of the opposition Rai Sabha su member oi adugi function dugi magi composition se constitutional composition hai tai okay aduga yenga ga di mase government of India gi makha da dum leiba pod am ne ba aduna tamo hai Indian Council of World Affairs Indian Council of INWS aduna masdi statutory body ma oiba tai to bu government amana cabinet amana hekta highway adabdo sina diya ba mana cabinet ki branch amana tabni na but composition the government central PM yaurga the all in all is a government high tai ado mana flexibility yamna rigid oiba area da constitution se function da buni na flexibility laina to waya ba avenue ma la kani haibdo hayeng world body si the Indian constitution lo na purbu na tamni na khara free oiba body ma PM yauna to boise India ge instrument namani hai tai madan vehicle namani hai tai na adai tham jage aduga tawribe invitation si maru oina Arakan army adage kaino khoi ge Chin state ki CNF si explain da badai khoina sugai na hai bada khoi ge Chin state ki group kun ga khare he na leiba Chin state ke doi ba mai ethnic line language line macha sema mayam duna hana awang batha ki apun mama leram du de kai thara ga handak ki chahi mamangi chahi ki December ge doi de ki di koi ge Chinland Council hai bama hai sorta ada group amana kano se Chin Brotherhood hai bama ani thongna major group ani lai khare ani sigi manung da Chin Brotherhood se masina Arakan army ka khar nakchana na chale ba hai aduga Arakan adugi sina structure amane aduga Arakan army si akhoi munna yeng ba ya se khar kup na yeng ba ya maram de Arakan army 2009 da sembani hai laija da sem hai kachin ge adubo training na wa ge area da hai batai okay san state le wa group sing duga wa ge state group sing duga training 2012 13 da ba to raga ko na Arakan da rekhain da la ga 2017 da di rekhan da chang ya ga moi activate to wa re sang ba matam si moi analyst sing sun hai bi matung ina de journal kya da phang bai matung de Chinese interest wang bring khale kasi khana ba su ya 2008 ta Kaladal multi model project se sign ta una ka kan da 10 da thabak hobni 9 da Arakan army si semre ba kari gi no hai ba kan da India gi interest sama Myanmar da acho mong da lak pa se masi contest tong na ba Chinese sing na han dum khan ba male na khale maram de Arakan army gi semba gi background se 1433 dai de gi 1780 dai phok de di Arakan kingdom amale me ba the Marak u en hoji ke le ba de ken gi capital amale adugi da moi gi capital oiraga moi gi thogi konu oiraga le me ba masi 1800 dai de awaning thogi makha da
awani thong loksan ge matung da de adoi makha tar bu de ge British ki part ma dum oidana Indian larger Indian British India ge empire mung da changi be wane ba masi gi kingdom of Arakanese sing ge kingdom ma le ram se sigi mamang du de period ki matung ina hongdong jin le ga chu Rakhine state ki manung da Arakan civilization ma le ram bu gi remnant sai betai adu ge wakhalon do adu da yumpham oiba patriotic feeling do the base to ba group amana at the base and have the encourage to ba China ne interest to ba Arakan army has the thokip ne ko aduna masi patriotism the base to bone Arakanese patriotism the base to ba po ne ba mogi mang raba kingdom ge pride and privilege do hanjana ba hona bane adune moi declaration am handak to rida recently moi declaration do paragadi sidwe hojike Arakan army na PDF ki Chin brotherhood ka punjale haraga palette wa sizo project site alkalaran multimodal project ki sizo moina hoji moi makodale thokre even moina Chin state ki palette wa di moi ki kaino manung da legedam ni kaina so claim to adu ojaraga so Chin brotherhood season arim ni na somewhere rozai da moi ki territory du di moi contest orpa adum yabsu lei na da thador opusi abale am interesting case ti si mai ngatang thamma mathak dai ke jarke Kachin sidi Kachin ga north east ka tainaba borders di MPA hojike Arunachal gi matek to adu khatang sumaina map ki konthor ko matek to da waina banatana makha ta ba kano ge Nagaland gi mathak te strip of area ma kano ge Arunachal gi chali do tirap kai kai lagi adai do adu di jagaing da le hore araga mathak thang macha do khatani Arakan Kachin ga police adai de Haidar da Asan state ya wo bawji China ga loina kano to ne ba boundary le ne ba adagi sonda san ge position ani da China ga thangnam da wa gi location ani moina control to wa state aina le yu ge ma gi position ani su le ne ba wa ga Kachin ga sidi kano ge Chinese sing politics ka nakshan na chale influence am kal le aduna ni ase laijada Kachin ge laijada Arakan army 2009 da semi haiba kada mayam analyst mayam na tawgi ste Chinese interest yawi na khanab se dugi ne ba aduna sigi contest da suddenly Arakan army na handaki last month makoi ge declaration am la bakanda Arakan si proto state haiba tai state achobam gi manung da macha ma autonomy yam leina thamna ba hona bu du proto state ane khangnei dro adugi status ta moina ning tamba phangna ba hona bani haiba ne ba leiri se aduda India gi contest am chong na le India ga contest to wahi am mayam yaure ba sima kano sigi invitation to dri da leiri se so na Chin state ta na kalmai to ge da ani brotherhood ka council ga se masi mungna re ba mungna ma da handakta September tarik tara da Laldoma Chief Minister Mizoram na Canada, Indianapolis, USA da 4th September da Mizo Day celebration yaw bachat pada mana hai si kari hai ge da my statement da akhoi ge Canada Chin ge brotherhood na Arakan army ga fight to se thadu moi di Arakan army se much stronger akhoi di oiba hen gar bani na hoji ge tinara chasi moi ge weaponry and the moi ge defense system am kan bani na other dinner chasi akhoi machen khana baje fate we are facing a common enemy this military junta se common enemy ma akhoi mayok nari bini akhoi punna chamina ji hen haiba surprisingly man India ge chief minister amana foreign country magi soil da India ge chief minister do na ma India ge state amagi chief minister India ge state me chief minister Mizoram ge chief minister na mana ngang ba ya da ba ma se party to the war Chin state ta changchali bo war du gi part amoina akhoi common enemy thengnari na huji ki Arakan army ga yanara chalu no war si ma gi involvement is distinctly mana masana dum declared dawre very surprisingly si thama ma je ba masi India da challenge am ne la ai ba po India gi sovereignty da kano duna chief minister Mizoram chief minister hai da khoi sovereignty soe compromise to khoi gi constitution soe ba khoi sana pathap soe ba Sigum Bamayam Laxelos in the Agamis Udangai Walitiba. Second point the Zagengi Leriba, Sang of stress in Manipur, Nagaland, eastern side, Punamakti, Hoik and Oga Pulineva. Zagaing states, the region go away. Region had the Burma population controlled over around 53
la kamuk le zageng states da chaw khwai chaw ba 93000 square kilometer gi area ne ba ara masida manipur gi nongpok thang ba saru khaidi moigal tawri ne khoi manipur na nagaland gi de whatever moige foreign international boundary punam ba zageng states ga region ga pulli ne ba hidai di mim te invite taw de ba okay khwaidagi chawna ekhoi ga neighborhood oiriba zageng state ke manung da kalli bala lu lup se keno gi khulai pai ba kene sine ba adugi mari leader mari manga gi manung da selen hawkip su amne ba hoji lan tawri ba kholu bi pdf ki army khutpu maga kene gi khutpu ga pul ga tawni yam chaw ba stress da moi madugi function tawbuna te adu kachin area gi manung dai da mathak thang ba saruk ta de north east ki ate ate la lo lup sing su aduga kanu su sulfa ni khangde amari khangde ma am le rum gani adoi da hinterland dai tai manung thang ba saruk ta adu punamak si yenga ga zagang ge area se thado ga akhoi ga di amna nakna di tawdra su arunachal tirap ta di am kana influence to ba kachin jina big brother hai tare atopa lalo lup mayam si ga ma gi big brother threat ma kachin area da amba kano to training to hum khotba oibani China ko yam nak rabani na wa ga kari moi puli ba sigi group sigi manung dagi ahum khangala ko raga zagang sitharam se zagang sti military junta gi makha da hujik dum leibani na decision punama boundary gi fencing khabadini khangde atopa da su munna yengba kanda di akoina zagang loktho thamam sidi junta gi sidi akoi ngangna dum yarani haibugumba ama Laibra atopam ahum sima manan state actor ngaktani na hoige kaladan multi model project na tana sonda kare hunta sing se dum kare ni haitare ya gadra haiba ma mana invite tawri sing se sinaka hena yam nakchanna ba tangai phadana mo se akho ge su thachana ba thamong te yati haibagi step amdi male habi da tension la ke ba yam sangmon ga ise adu gi area du da khallaga to basi akhoina khanbadi india na invite tawri se India ki invitation है मतुंग दा हुंदा की सुतावरे military government की सुतावरे अते collaborative relation हंदा के army chief न चटपा एदुके कोई के कनोडा security advisor न चलु बो खोलु बसी कुई दरि बनी ना understanding मले तौर मदे well and good नत्र गति मोगे हुंदा की against द तौता रदी हुंदा सिने कनिबो power retain तौ गिता रदी इंडिया position से हम थी बा अदु बदे भारत सरकार ने हम कुप न चने के अदु ते ता timing है जे timing है गति अदु बांग्लादेश की कंसर्न ले होरेन छोंदरादी नत्रगना ngasi hujikti soli hayeng kangalaga di habi wari kan yauri ma aduna aina loisalabada adagi first round sida hunta gi invitation su dum yeng si india government gi su thawum wari wali laibak thibadi november tawni haibani na thama khai ani mo wale ko tawbugi chapchab su leptri aduna manipur gi issue se crisis se war se sum sangda dong man bai tar okay wa sangda wan ba tawne kamai thangbi maro na hujik se Indian Council of World Affairs ki invitation mo le le to wodo Indian Council of World Affairs se to wodo leingak tinati harasu leingak pai ba cho me am yaro mina baru su wan thok se dum leingak dum hai da bo yab jan ne khara hain masi akoi India government hai bi nungai tamina kain to upa male to wodo bo importance su di khangba male swai city akoi tumin lebi ar oi dori hong bhim sidai na adugo junta ki su maroi na moi mathakta lal hori ba sing do wari chana ba se fair to wai lai ba swai marum sidai da Manipur akhoi yam kan single se Manipur already yamna irang mai marak talai jabani na masi ki hongai ba hong ba sing sina akhoi de kari amu pira dori haibagi wafam duni aduga mind dadi amo sai ga in thamjaba notice very particularly Manipur ki insurgent group ki insurgency ki problem se 2024 loichan ba airpagi fibam swai de wari chana ba lawrei ba steps in kari sing je punna kamai obligation hoi ma se music geopolitics it is about connected with political activity. Okay. Aduga madu age influenced by the physical features of a country. Koi India gi oiro, Myanmar gi oiro, Myanmar gi su magi physical position of the country, magi border da tawriba kholiba political activism. Sigi lairiba mayam se machi mapok kahinda na tawna bigi damakta. Adumba moi mathakta lal hori basing si buari sasi haidana moi na kala sontar pa tare adu digi tawrakpa adu ka chamana na India gi su adu gi maunda tawbudi da India gi na khitang khena bamna asomdana lal basing dana kankalakpadi wari sasi haibana ba adu ga India gi dana north east ki maroi na Manipur gi hairo lal basing china yam kan badi gi hairakpadi na taba loisinning bagi adu magna Amisana hai bada 2024 da
North Eastern da lalobagi insurgency problems lorne ama khaktang ngai re nachi su kesibi manga taruk adu da hai gre no ko adu le ama khaktang ngai re hai ba adu ulfa ai che adu ga akhoi gi RPF pudi ma count tolum de hai ko adu su kanoma pi bu su ram bi ai makha da ma gi kanoma le ram gani adu na sigi phibam chida geopolitics lam ge sum tawna rak pasida akhoi gi sisu akhoi sida sanapam oiba Manipur chida Hujike Hariba, Myanmar, Lariba, Mayam, Sina, Masiki, Chelakpa, Kolakpa, Adumba, Mayam, Maro in a cookie, Niana Kanariba, Myanmar, Lariba, Mayam, Sina, Moigi State, Amato, Bohanabada, Manipur, the Hanana settle, Todran, Lariba, Mayam Siga, Pulagatuki, Torakna, Bohanaba, Pikaraba Machama, Geopolitics Machama, Nation Gidinatre. I think it's from that Indiana, so say, Sarana Hayu the Mana, Laloba, Tinganaba, Maroina, RPF. UNLF aduga KWKL wari sana bade yaudriba mayam se koi kor ko mairo pripa no pa le mayam se machi mayam se machi lotion ge haidana khanba lotion madu wari sana raga lotion ba natraga koi atopa proxy war na hanrip se cookie gi aduga malamen to henba cookie terrorist ne na koi na kauri ba swing ko thogai ba pamba mayam se sin raga adugumba lamento henba cookie ching achinu hoyang awgi mong da sin naraga moina maduda aduda chi u adu to haraga moina khangda ba sabigi mong da tawgi mong da changsalak pana ba aduna sigi phibam chida akhoi gi da kadore Manipur sida jikti ramna laibak thibam oire magi part and parcel oiba magi government double engine ni haiba so call bu hal yadra double engine hairam ni na masige Manipur ge engine sidi pura ising su yaudre thau su yaudre mami do oirgal lehelaba haidi koi gi hanglai dona aina wai che kanna haimale na waro yai che tai hanglai dona tore ba aduna aduki port sida praja mayam china masigi indiana sanari ba geopolitics Myanmar na sanari ba ha mapan ge America na China na to buduna khalbla na butham gro ko aduki tawri mak sida koina support tore ba mapi mampali taba ada mohoy ngauba dauna sum kwachen chendra leiba amadu khong su yadagum to amadu khong su yadagum to hujik chi khoina lurip si se yam toy hainer che punung da leiba ngang se yamna sep oy na haine de no ko mayam haine si sep oy dreba adagi de dharma ki wana to jaba rang pam sep oy dre mapam da la charaga nga chara am sarage nga lorge la padu hatok pire nupi macham no pam cha hatok pire adagi am remind to pai wani ko adagi sero da tamar pata phangba khoi ge ai di masak direct khangi ta da chora chan gi nupi adu khoi ge freedom fighter ge award phangbi gi nupi ni chai marfu helabni adu mainung da lore adu dagi ching chan ma chat pura hat pa leire sumai na makal ge on the other hand moi rong gi su khara dum soi ba na ba cookie gi su adum yaudaba na te pajana yaure ba ko aduna sigi maya masi lakpasida aikoina aikoigi yaknaba de habyadre aikoigi maruiba responsibility karino che kanano responsibility oriba karino responsibility as the question am thore aba haibedi kanano haibeduna misak tare ko BJP ra Manipur government la government of India ra kukila men bara aduga MLA tara dura haibachuna kanano jin person da adu karino aba aikoigi problem che Masisu chumbrai na khaleba akhoni India da pullu badagi namdana loksil le hai nambana te hai marje gemena malali chummi hain toraga pullu badugi chahi kolum do lerga state pirakpa parsi state gi hogba sum nemthana state matri treatment lakpa digi ching tam khaidokpa adu divide and rule tawna rokpa aduna maram moidana chakot khokthang chi to honda badagi government chi mapung phaba state government chi phajana smoothly Constitution makada ran to honda badigi to honda bai de honjum to honda na unified command lok thok tab du lok to e hajle law and order lok to e adagi tumin na chamin se chum le hele adun sigum ba mayam am torokpa asidagi haigi ba thodoksi ogani haina ina khalle ba aigi my port knowledge to ko aigi concept ta machi cookie versus maite versus cookie na te ba cookie la men to hen metu di mi kharana hoi anga buloi bugum bana ba ko cookie pona bangna te ai se Manipur thogai ba pami ba singdo madu di maru sarkar na loirage engine mam kari gi noi bu
Tha tara turuk tara tara changang basida Prime Minister na wa kem ta ngang de kari mam ta tau de wa ngang de to ne ngang madu na te haire phare ngang no kari to ruge Home Minister na kari to ruge adun de khoi che sining che jo ta nin ta jo khoi Manipur se kai bi de na te noi ma sen manung da kai bi du de khoi khang de haire ga pangle le bi mongam da to re ba dun sigi geopolitical atmosphere asida asigi timing achi ngaina rakpagi matang sida hojiki Manipur ge situation di masidi yamna laitre ba chumnagi khoina mi kharada bureaucrat officer kharada kanoda DGP lokthokadabani advisor lokthokadabni haibadu problem na te ba adu na te ba khogi di mathau to hundrib se unified command mathau to drib do aduga DGP police ki mathau to driba security force ki mathau to driba punamak achi ke control to ba who is the real head of the state executive state government ki makok to ai mi oro magi to phum to putu to ngamanda ba se machine khwadi ma or ngamjada ba se ngamanda ba na te man ngamjada ba haitare mai kidi to phum to do masi punamak asida ekhoi da chaitheng pi ba sigi geopolitical scenario ge yam kanna amaga toksinarpa matam sida aikhoina India ge manungda Indian amane na khona chauthok chariba Indian macha amada phangba khudong chabado Indian Bengali na phangba Indian Madras na phangba Indian Bombay Maharashtra Indian Shivsana asi kanona phangba adu aikhoida Indian Manipuri oina phangan bi haibida phangan bi maroina ojawanin thabire siam phajawa phon madri asuklu robo tanpham asida asuklu robo lanpham sida pikraba Manipur adu sukarba Manipur harakanda Myanmar ga tainaba adu swai gi hongeiba phibam sigi nongna nusu haiba tai hongeiba achawa nongna nusu da pikraba state sigi kari tawum thokpa kaidau roi khutak ta decision lawjaga daw do sola laga lehen base swai stig en ramu laibok thiba haiba tai marom tharaga adu leitre sten laibok thiba leitre habni tawmo Pradip ahan round gi maroin opening remarks adu yes town de tonu sai thambirakpa hongeiba Indian Council of World Affairs ki wari chanaba invitation pirakpa madudi kanada harakanda Myanmar ki army opponent de kangu sing se adu plus Myanmar army masamaksu moi matakla lahuru sing do wari chasi ceasefire to share pagi swai gi leriba phibam sing si irang se yam thuna lobi phimdi udre habni tawon tep ta habni Manipur irang se tamu kamai tamini ta Sixta Hamada Hoigi Indian Council of World Affairs. Sixty basically think tank. Okay, think tank. Policy think tank. Had a Hoigi Nehru Memorial Museum Library in Leda. And NMML and Aquina Tinmuti Leva, Moiguma government going to think tank Lave Haidan. Aduna Moisi Mana World Affairs Game Haidar. Foreign Affairs Ki Sumadam to seminar Masinba, workshop Masinba, other organization. Master saying Harry the Queen Sida. Moina wakan kano we okay I'm going to hear a candle of the Canada Wakari wakan ladies have kano we go where I'm saying to has get Reuters report in the Am has against Reuters report the high Indian Council of World Affairs that Moigi gonna see John Dye against Lebakambu go Haze go visit a seminar have a workshop we have on here my mandate that we think tank when hour they just report in a report on one has given my visit Mina learning for carried away, getting much carried away. Carried my Jantagi Kamusu invite what I have to hungry and information later. Reporter has this over. Kawaga, my Assumptor is kind of cunning when you think tank of Nava, my policy same Sito consider and put lobby or Jay. The same Hatasina when a political direction of Hong Ega have to have the Kangan. Okay, and it can consider. Aluga says the Husky Indian Council of World Affairs Asia Yaur Myanmar election on the to cancel the name of Konama Yaur, the Kangam with Manung Tori Post Kangam some Tashena. Some symposium to what one of the publication poem when I am seminar to give me the Punzala like poem, articles of poem and Winawa, my daughter. I Hazer at the end, see there Quina Manin when he said Manin or to cover already. I think thank you want to be who see me. I'm 100 to Rakhine Milaga Kanto was some the semi Europe Colobusito, Lumtowina. The organizer has Indian Council of World Affairs or Mina Masi important think tank coming in Diagona, the government policies in the influence of direct mana policy similar to influence of Haidar. My feedback people, say Myanmar elections are going to
India response kai lehum thoi kai se dum charkoma khangdok bi hai darene adum to oi pone adun sidesa moi sing si ko gan se ko ni kitang hai manin bil le so na ganda India so is interested ore hanana aruga Indiana military ga moi military ta ga mari le ne have jate so so mari le ne so ji tok si ga have mo moi gi lambi me si kai ga le ji ho si ko si kai na sum ye me mo si male to si da ba aduga janta na su hai sina hagi mana loine se control to ngamdre loine nam thabdu correct ngamdre queen chatori adana kamai ta hosige ka haibegi adana tagana saigi India gi orme ya jwa o taisana mo si somi tv ya bring si kana somi su akoi India gi interest o ibina ba se Myanmar se England ba si India gi interest le ibina si bo so hum to orme cha cham le adana kan hena kanjalo bu pate yam line kan dok su pate yam kan hena kanjalo bu pate adaba akoi se theory chagatna kan se Myanmar gi Yontas Loidore have so others only has it to sing Hargadeva. China interest level to China, Myanmar Chantal Shamazu, Musu, Kashupandi, as a Lehenba, the Helasu, Moy control Haliba, Sinum, the China Bamis is over. At the Karigumada Langam, there is more Nakanamaki, the information pony, National Unity Government, Aung San Suu Kyi, Kambusu, Aung San Suu Kyi, Mama, Chancellor Rainam, Mana. President Piri Oya Drego, Ganasada, Wiki, Constitution of Foreigner, the Leragadi, Oya de Habin Madi Oyadre, or is Chancellor Reina, Adam de facto leader in the Ladimatam Sita, China, the Master Carpet treatment of Pangi Drenum, Lakpada, Master Satana, Adamai national interest, Adam Haisen, Miami Electricity, Myanmar Suranga, national interest. China only get Ghana Pangni, India only get honey, Yanga talk to the same way, India, a time help or colleague, or there was on table. The sea position labor sit a study to consider national and national interest on the ground. India is doing India also to hide it in Hana, Sui by the Aung San Suu Kyi, Jail Tamurequina, or pro democracy movement and to consider. Jail Tam consider European Union, the Horga America, Menalonia. Sanctioned out and because of cancer India is actually Regan Hana. I agree democracy but Pami and the democracy that we are digging. The Queen Kayukanarena, Zainana Amoyo, Myanmar, the Pirate Pasaka, Marine interest in none Naxalakan military attacks, Naxanakre, Naxala, Minyamoy, Sakaran Pilot, Minyamoy, Papa, Pangre, we say, and we sit with the gas pipelines, Hadra, or highways, and not the window, Louis, and they go on a sweet issue. Policy direction all of them. Because Indian interest in says the Miami Western powers in democracy and authority, Latin support or a interest in Myanmar and another pay heavy musu, Adigi realistic politics, real politics, she says the Angela Piposi Urena. Has it told she seek Poskima Misu more than Monikuna, Nakanani Museum, China to his mind. Then also Hazik, Aung San Suu Kyi, Marie Lane, Hank, some piragadi. When a direct interfere on the already away, Lebak was Atopoda interfere by sea aggression put lane. Another mina, Lebak only politics, Yanga, Karigumda, Aung San Suu Kyi, power by Regando, the Mathematics, Latonia, Ponte, and General Nation, Animaki, Tami, my options open. The idea is that more winning some agari happens. That mana invite or Cambosi in the airtime never states in the idea. Rakhine nere, Chin nere, Aduga, Kachin nere, Kachin Amatakul maker, Aduga, Maraksida, Hui, Aganasida, Sakaing, so Matak non Sakaing, Hui, Nagasing Hetar, we a couple of Wickham, Saisnava, a season Taga later, some size in a Korea, the Kaino, Hajaziko, the military military against the Kamusi Korea. Mission comment anything OBI military mission oil come with the Gorgum send October. At the end of the year, I'm highly the high worm say. Aquina, Zantaxu, Tasina, Indiana Yagnare, the Muy against only have not table. Other have the Muy Tim Young when I get a high worm say. India interest now, something like a later. As I quickly deputies heavy quickly. Since they don't totally was, which National Front Hanagi Ariba, quite Ariba, Mogi, Jantai Matakta, Ado Masagi, Lantina in certain group in Lems, Moineva, the Moisi, going to get Hanaki, Iraq, Horakan, Nah, I know, I know, talk in the power of me popularity,
ganasisu hen human ari bodo Canada hanga tani kan to leba nakan leba political kan do building jara so aduga military jam sole uru kan wune pulap pula to minara me tormina kan sida handak kai re mo se mo kai kan hai ba khoi deputy hai mai na sige Chinland Council hewga Chin brothers hai Chinland Council jara mo incident group kun mo yaw ni re sibo ado Chin brother who's na incident group taruk yaw re maka ado south southern side ta Rakhain se ka tai na hum dura ne ba adana Rakhain se da leiba kambu sna mo sen Buddhist ne mo Christians na te mo di we marma ga chakma ga MHRC camp point mana so hede mo group members mo si hana we hek asuma kan Bangladesh mjanga Chittagong hill track le se tai na hum ni na same community na kan ani le mi na ba na mo Buddhist ngata so ba ado smaina le ba ado Chittagong hill track mo so ngaran han je mo irang thok ne mo gi kana se ga Bengal singa khane adana mo India tin jara ge kan to ga mo Chittagong hill track so thok ne Chittagong hill track si history habet thami ngor ga su India gi independence ga khoi gi Radcliffe line je kan se India na Radcliffe line ye kan da Pakistan gi India divide ho na ada kan Chittagong hill track si India yaw je ge na mo Patel go na Nehru go na program kupna loinar bam ne bone ba da Radcliffe na si Pakistan pithok be kan se da mo gi kano gi Chittagong port gi catchment area ni asi asom yaw do ni ka heavy logic da sai gi Hindu versus kano gi Muslim taro khaido ko lena somni already population do India yoje ge hair ni moiranga mati da akhui na kan India gi independence mis paul ada kan communication phalam no we khang de ba rangamati se da India pheran chi khale hai ne ba akan sab kan se India moi independent oire na akan se independence day 1947 August 15 sa India pheran chi khale hai ni chi khala kan se da Pakistan go na su hekurat da lakshin gam da ba adna nuin mapani de kan da pheran ching thara Pakistan pheran ma hegale hai na do mai do ba yamna khoi aduma Iran nei ba hum da hai chi bo ba ada si gi se sa khoina haji thole si su adu gi unsettled ba mi gi mindset hai tare ne si leiba se da kamai da na India gi pass ke ode ge heavy game gi adu India gi su ase ja kaladan project ki lambi so som lei na lambi lei si bu de khoina sum mayam haina kan se khoi gi alternate ne khoi chicken neck ana som de gi India de gi no de gi samnari ba Siliguri corridor hai ba asi corridor asi ke mo China thar khar gadi notice para kathar be mon ta khina kathar lage som lambi mi sim si 7 minutes na asine hena kanar ko lambi ne te asi gi lambi hang le gadi nadra Bangladesh India gi marup ore hairone di friendly country na lambi phone gadi haji kalanan project kana ko project te usum ari so alternate desperate hang lambi thatana notice para kato to har gadi lambi ate thi hose are Bangladesh han Pakistan nge der area de Pakistan influence lei adana India gi makha para heta more concern lei basante adana lambi lei ro idra have gin sathi wi sarak ne ba ada sigi sing si khoina gi gan sa haji thole problem ji assess to kan sa si maps factor maps khalo su phe aduga ina su over the ding sai gi wakan kan si kai lambi wi have gi na bagi khoi gi ICW gi my mandate city ta sina mari think tank moina seminar organized over the mogi mayam de mi khongla ga wakan map si khangdok pa kari lady adu assess to no original expert but map si assess to no bagi adu ta sina heta political move na ICW and treaties hide no ngam de my government influence no bagi es my le mo wakan smile adu si suma response pani koni na recommendation people de na mana ni loine to ngam na de some think tank moina Nehru Memorial Museum and Library si posine to risibo mogi to ba seminar to ba fellowship ga ma man pa area the research to ba research publication phom ba adu ga khoi si mogi paper ko pa paper si moina occasion paper kan phom dor ba almai to organization mai tham jagi